lepas ini temparan itu di bagian lempar pelak pelangan kok adong pemelayu dari channel thuộc thao là tê tập bi vậy các mua dari penamparan ke jalur ini dan ini sayuma hay dan nó đều lại chưa ra rồi sayuma sen nampar kira nè tên hấp cho bom hút nè bây giờ điểm ini betah ini kan siu hasilnya lu lihat di mana hier cek kanu ngam ma dah oi bro ma baik oh itu yom telu oh kalau tak ada yom telu oh bro em dia perang mana titi nó đi lai lại đi về bởi phát được liền ya nó pin kena bảo pin kajian saya ini hak usul pagi pemilu yo sekarang poin makasu di berokat di derong